Agaseke showbiz reka tugapfundurire ku mavide. Amavide ari gukora akazi kose. Uyu munsi turi kumwe n'andi bakwita amazina yanjye niswe n'ababyeyi banyise Kwizera Emeline. Mitsutsu, tubwire Emeline ni vide byagenze gute? Ako kantu ntago kazi. Nk'uko Mitsutsu abivuze rero, icupa kwaje agaseke showbiz tugiye kuganira ku mukobwa bita Emeline nyuma yo gufata ivide akarikoresha ibidakoreshwa n'ivide. Ivide ubundi rikoreshwa banywa amazi, none we yarikoresheje yirwanaho. Komeza kwibaza ngo abasore bo muri Kigali mumaze iki? Emeline rero afata ivide arikoresha ibidakorwa. Mbere yuko tuganira ku bya Emeline, umva aya majwi ya Emeline n'undi mukobwa arimo ngo amukorakora, nawe ugiye kubyiyumvira. Ubundi kashize ntacyo bakabwira, babwira ngo iyi ni showbiz, agaseke showbiz. Tugiye kureba Emeline kugira ngo yitabaze ivide. Ubundi vipi mbere byari byagenze bite? Emeline mu kibuno ariko Emeline ndashaka kunnya noneho kubera ubwo ndashaka usiko mbizi byiye kubera ubwo kuntu uri kunkora ndashaka ibintu ngaruka turafata vite. Rero kumva Emeline yari yatangiye yashize koko, ubwo yakoraga uyu muntu agatangira kuvuga ngo ndumva no mu kibuno we bari kundya. Emeline urarenze. Cyabikora cyo nawe iyi 2025 itangiranye n'udushya kandi duteye umujinya. Ndumva mukomeje kumva ukuntu ibintu byagiye bigenda. Noneho nyuma y'uko afashe ivide akarisekagura mwa kiriya kiboro, we ni ukuvuga ngo abagabo bose bo muri Kigali yabasimbuje inzoga ya Heineken. Niyo izi gukora imiti kurusha abagabo bose uzi bo muri Kigali. Kariya ni agasuzuguro karenze. Uyu mukobwa Emeline rero muri kujya mubona utuvidewo twe twose turi guca kuri social media. Ni ibi ngibi Emeline yakoze, yafashe ivide. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Suppose ufashe ivide urikoresheje ibintu wakabaye ukorerwa n'abagabo. Reka tuvuge ko yafashe ivide rimukorera imibonano mpuzabitsina aho kugira ngo ajye kureba umugabo, acomekamwo ivide. Sinumva uri kumva icyo kintu. Ese buriya ivide riramutse ryaramanyutseho nk'akantu kakamusigara kanseri? Iyi ni Flag TV Rwanda, uyu ni umwanya w'agaseke showbiz. Tukaba turi kureba ku bintu bya Emeline. Emeline rwose, Emeline wasuzuguye abagabo bose ubahindura zero. Ureka ko ntacyo bashoboye witabaza ivide. Ese Platini ni wakoheje ngo icupa ni rya nshuti wizera? Emeline rero nyuma yo kwanga gushaka, ugiye gushakana n'ivide rizajya rigukorera ibyo ukeneye byose. Wankandiye kuri subse ugatanga na comment. Wowe ubyumva gute kuba umuntu afata ivide akaryishyiramo sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ufata ivide urishyiremo mu maguru indani. Ivide icupa rya Heineken nawe uri kurireba uricomekemo sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ivide. So guys, Kigali ntabwo mukiri gushaka abagabo ahubwo muri gushaka amavide. Irya gatatu ryamenetse, nizo renga ziri ku mihanda.
Emeline genda wakoze akantu. So guys, kanda subscribe, tugomba kujya tubana mu Gaseke Showbiz, tugenda dusesengura ibintu ukuntu bimeze. So guys, turabakunda cyane cyane, ciao.